Tnad Traffic ke Ri-Bhoi District kalau yo bat ya palat lai ngut kinongnya Auto Rickshaw ki bala kamai kali be-ain khlem kot khlem sla bat badang khynnah kerta hasor Nongpoh. Ya kini kinongnya Auto Rickshaw la yo ban bat ha jingtalasi kot kali bala pynlong daga Tnad Traffic ke Nongpoh Police Station ryngkat ke jingiatreilang bat ke Nongpoh Region Auto Owners and Drivers Association-Nongpoh Circle hagas ng Balang. Ya kini jingtalasi la ialam do sub inspector ke Tnad Traffic ba JK Phawa ubala pyntip ba Tnad kala dain kuna ya kini nongkamai kali be-ain ke bakot syaka 10,000 tam pyntip bagi purit traffic la shem babon kini nongkamai auto kide ki bom dan ya license nya kali ba dondu na peding jungki ki wedang dan hapok ka khat pras nam karta ya awareness program kom checking hang ni hapok Nongpoh battery junction namar ba ngila check kini ki auto barok khai nang babun na pedeng kini kim dan license te mus na pedeng jungki badai ki im sino pendong kim tip bagi dan license nya la nya te kalong ka danger kalong ka jingma ya kari pa ka pendu jingi hamtam la dia kanu ko accident ti ki below 18 years kidon banyak mentak singil check ba ngilap sibun ya kido ki bamdan ngila fine ngila compounding yaki nang banyak slip ngila ai ki kenang pakalong reminder yaki pakinang ni cemat kimnot chu banyak rumah. President kan Nongpoh Region Auto Drivers and Owners Association-Nongpoh Circle ba F lingdo ula pyntip ba kasinjuk kalayo pediang ya shibun kijing ujor nagi pa nonglit nongwan haro kajing long khlem akor kinongnya Auto Rickshaw ba kajingnya akali pedeng kajing show khaw-iang ula pen pawdu kajing benyau halor kajing nang jinlei kinong di drugs ba kajing ra abor ki khlung khynnah hakathan kabla jah kini kisingi balit nyo ula ang bade halor kini kinongrim ba kasinjuk kala shimye kasinjam ba talasi kot bat ki pulit nang menwan ra ya kajing sngi joki nonglit nongwan Tengkeng apa ngilap bubun case kipa accident case ngilap ba kim dan license ba kaweru kawe be on the age kim dan license tenta karau ka jing temna ka jing ongjong a che pai ba di media ba ki ba pyntip ba nang ni kamat ngile checking be man kapot ba nga kentu ki bri ki driver ki banyak kariru sngoba banyera banyele ya ka driver sin registration yiladi apo DTO ngim ong AAP nama kali kawan ngim usia kali kawan jongpi ngim interfere kali kawan jongpi henry kari papidan ke ID papidan ke license tengi kimene kata henry nama pimdan license ke government kam sya papunya keluar hamtam ni ke 4 lane apapun ke jinya pai kadu ke helmet pimdan helmet nang ta onala jia ba accident kapai ke kli ke meno benlut kimi pa pa pli hayeng kila sem jenjar ke nomor pikit bagi kun jengi kuntamta andre la rekile police kalong ba ki police kuntamta andre nak mata ke jing bah jongki pai ba kinongnya pai kinongnya auto nang mi ni penjenjar le wi ladi na kunta jongki nama pynlong na ngetiap bagi bun bapli kinong kendong ki bedop ba bomdan kini tin nak tahu ikwa ba pinam dan kamban a shu hospital kanang ba kalong safe ladi ba pinpong helmet tang nak takadau ngile penjenjar jadi nang banang ni cikmat kalau ke kubur di tampan